Hadin kato kat nesngi ke jing ino kam kinong elam ba khmat ke seng HANM bat ke jing mi no kinong elam bat ki khot kintop nari war mi ngi penusla circle bat ki kato kat ne nari boy district menta ke sengi ke sitrik jemang arjar pusau ke central executive committee ke seng new trap achik national movement klajit yaki saungut kinong kit kam hakipus balaj bat hakju kapor ke seng klapen scam yaki ki saungut kinong kit kam bat thamai bakantop general secretary Lathung Yau Samla di Foster Renja Vice President Alex Nongbet Assistant Secretary Venus Rangselang Bat Publicity Secretary Yau Francis Sotun Yai kita kinong kit kam bathamai ke HNM CC lapan scam harangkat ke jing pentian semai dauba Raiwan Sotun Assistant Secretary kepada penlong Hafiz rekam keseng haringkat ke jing sakilang Presiden Rangba uba Lamprang Kharbani bawa Nongsit Vice President di Presiden bat Secretary naki distrik paper. Treshitong Treshitham. Tak mensim ke bakia. Mensim jing snuret. Tak mensim jing. Mata ke jing blay. Ikular scam bat syakri hok. Yalah ke judgment rio. Lam kenradian. Lembak seng HNM. Bat nita smairu. Penaduk mentah kesni. Tak ke jing slur. Ke jing syampang. Bat ke mensim idhok. Yalah ke ri. Kenang menginlah. Ban lau no. Ya kisok redok. Kibala te lakum. Ya keri ke bagi jongi. Kalabo sa armut kipai presiden. Kiban yakit kira lengkor bakya jong ke jaj benreu jong ke jala mekalia bat na lorus ketri kasisi kala thung sa armut ki astan sekretari nang ba ka pensok ki kontrekam kumno ban ai ke jing syakri ba kham jana jusu ya kari bat ke jaj benreu Sikentin Argentin nakaliang jonga kong presiden nasobat penpau yakap mensim jong gajin sokmen bawatlah kidon katu ketne kiba kre ban pensutu bakla ya kinong kitkam jong kaseng kam tame ya kinong husdong jong kejela Henry kum kinong elam jong ke distrik watlah por balengkot pilewan kat ne kroi presiden setri kane galong kadak jong ke jing ai mensim om tang yang au presiden barang ba Henry ya baro ki office beral ki badan haka central executive committee namar ni juong ba ki riuslur kim jusong thai pandekon ngimdei ki basuri tren herangi don syak kabensem ban it yakari kaba it kajui tenama kata ngamkwa ban penslam ngakot ya u jo ke HNM kadai ban syakri ban treho ban jada ban ai yang mensim ke ban light load ya ki paradok prasnam bedan hangi habri new trap bat shawai de na kata kadau mentang si ke bas so tenap ha bakadai ke bak kemen ha hadin baka CC kla ibet ban ai yakini ki lightly ki post yakini ki rang samla ki bak tensai jo gajat bendri jongi ban syakri ya gajat bendri jongi lang baka sen laju ya keren na kapor ni ong ba jak ban ya kebahe tapi ya pek ya ke jing jo gajat bendri jongi ki badan pagawai ke district pek ya ke jing jongi kena school ya pek ya ke jing jongi long kemi pek ya ke jing syak keni ka kamai kaji
Jogi paradok persnam ki jongi ki badan hagi distrik ki jogi. Pek ya ka khut ke Subah. Pek lu ya ki wei de ki badai hok kum karoi kapar ban poi hagi caka ki badai jogi. Pigong ke kentien. Ban long unong idri. Ni dei ban long ki ba pikir bahana ka sokar. Namar babalai teng i bak sorkar i kum bakai i tang yaladia om baki i ki padba dakaktin pareng di omba. To be a patriot, you have to be very careful, you have to be very mindful with the way your government is behaving. Nakata ong piba nakalian jong seng H&M lai i hagini kisni ki baladep kenrum kenram haseng. Dari itu mau barbor ngon pi. Pangala juong hiru barbor. Pakai jing syakta uwe udhot juga H&M. Dari ke jing syakta lu dia baro. Kadai ke kamram jungi. Kum kinong bot. Nane kum kidhot juga H&M. Baladadon uwe na kidhot jungi uba syakta. Kadai ke kamram jungi banlej banjada. Kum nong lej ada. Ya ki wei pat ki paradok ki persnam ladang wat hayeng hasan dungi ngimlak ban yada para mengi kata kadai ka bakong santam ngim yada dah kemensim ka bakut pada kemensim ka baslur ya ki para member ki jongi bat ya ki paradok ki persnam ki jongi de kumbang la ong mene play ka kunrum kenram katu hagini gisni hagwi de bat keseng de keseng H&M kedai keseng kabayang halaga jong ke nongrem bat kedai ke wei hiru keseng kabala syakri pahu pahai nak minta keri bat kejat penduduk jongi